Makuah minaten du Tuhan, kampung alami situhu ras kelengaten dula ersibar. Kata Tuhan kerina tuhu, dengan kerina perbahanan na terarapkan tuhu, ngena ate Tuhan kebujuran dengan keadilan, kelengate na rasa lalap demi doni endah. Makuah minaten du Tuhan, kampung alami situhu ras kelengaten dula ersibar. Tuhan kawali kalak sing ikutkan ia, kalak si erna leman kelengatena sila ersibar. Ipulahina kalak si kemalangan bana ibas kematen nari, dengan tetap ipegegehina tupung ibas kelihen pe. Makuah minaten du Tuhan, kampung alami situhu ras kelengaten dula ersibar. Tuhan saja si bahan pengharapan ta, ia kap sinampat dengan si kawal ta. Oh Tuhan, kelengimin kami lala, sabab kami pengharapan man bandu. Makuah minaten du Tuhan, kampung alami situhu ras kelengaten dula ersibar. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja si tetap mulia. Enda anakku siku kelengi, ia mesinakan peratenku, begikanlah ia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja si tetap mulia. Kemuliaan Yesus ersinalsal i lebih-lebih ajar-ajarna. Bapa nande turang rasenina ibas minggu peduakan masa puasa eda iturikan man banta karena kujakin sehna pagi kita ibas ngikutkan Tuhan ta Yesus Kristus. Maka turi-turin karena Injil bas wari minggu enda banci iturikan mulihi alu gendek bagenda. 6 wari sopedenga Injil enda i petangkas Yesus kaikin siarat guna ngikuti ia. Kenca siei ibabana Petrus, Jakobus, ras Johannes nangkih kudeleng si meganjang. Jana ije me Yesus salih rupana. Idah sia salih ersinal sal enda tridah kape ije
Musa ras Elia cakap-cakap ia teluna. Maka sukur riahna ukur Petrus lana iang kana makanina atena ipapajak na telu sapo man teluna kala eda. Janah tupungnya rukur-rukur bagi alum riah ukureda nusur embun si ersinal sal kelewati kala keida nudungi ia janah terbegi mesaura ibas embun eda nari makanina enda me anak si tuhu-tuhu ku kelengi begikenlah ia. Ai mo kami skuling teluna ajar-ajar ndai kebiaran. Tapi i jemak Jesus kala enda jana suruh na mulihi tedis ula kena biar. Maka kerinana mulihkan bagi si semalna. Jana catatap teluna ajar-ajari Jesus naring catadi ce. Ibas perdalinan nusur ibas datas leng eda nari isingetken Jesus maka ula turiken kaina man isepei kai sini idah kainandai sopai denga pagi aku kei ini na Jesus. Nandai Bapa turang rasenina kekelengan ibas Tuhan ta Jesus Kristus. Kai ngenda situhuna kel ipeseh transfigurasi enda man kita, transfigurasi artinya salih rupa Jesus. Guna ngangkai si denda mari sebegikan sada lebih turi-turi nenda. Lit sekala pernanden kala bayak. Lit surah-surana gelah namin dat namin sekala sinampati rumah pembantu Athena rempat idahna sada tulisan di basada kantor banda jenda cabang pembantu banda perban bagai keriah na ukur na mis tulis nande enda nomor telepon bagi si tersurat ij janah metur ya ku rumah sahkan cai rumah mis telepon na ku kantor enda kunung rendai. Maka singalui bas kantor enda nina mejuah-juah nandai kai kam banci ku sampati mejuah-juah nakku aku dah kam perlu kelaku sekala pembantu guna erdahin i rumah tangga i rumahku umur na mintah kira-kira 21 tahun banci kang rehnina customer service enda lalit nandai. Oh, adi bagai si 30 tahunnya. Rahkani nasi bas kantor ndai. Pelalit nandai. Wakin ngei. Adi bagai si 40 tahun pela budali ya, tapi gelah namin sehat saja min iya. Rahkani na telepon ndai ngaloi. Oh nandai enda bang. Labo enda agen ndarami pembantu rumah tangga. Iya merawakan anda jadi kai dagay na makabas kantor kaya tulis na galam je kantor cabang pembantu na kalulentik kasi bansi buat kita bas turi-turi na nanari perlu siang kai alum huli siantusi asabiasna karena kini terkendang gela ula kita bagi pernah den sindai si salah pengangkanna karena tulisan si sitik enca idahna turna bang cabang pembantu bagi ia. Maka turi-turin karena transfigurasi enda enggo ilebei Jesus karena syarat guna ngikutkan ia kai syaratna mersan silang janah ikut ngenanangi kini seran ras Jesus. Maka nungkun-nungkun ngenda ukur ajar-ajar ibas pusuh. Ugwa ngenda. Bali nge kari belinna sini
kurbankan kami, ras kai sidat kami, ngikutkan guru enda si gua apa pe pasti naring, ngenanai mikini seran, itulah tua-tua, iligasi, ibunuh, tapi dong na ipakai ini na. Penungkunan sebagai indah mesini alawi Yesus, selalu mencidahkan kemuliaan na ay transfigurasi enda salih rupana ersinal sal ay maka kini teken turah regalang na idur kesadaran dengan pengantusan karena sekin iya sini ikutkan kita janah kujakin kita pagi sehna turang rasenina ibas keriahan ukur ibas ogen si pemenandai si begi karena perintah dibata man Abraham kainina gelah namin Misr tadingkan namin kuta kemulihanna jana pemindong Tuhan enda itambahi selalu keterangan si perlu gelah na masuk akal min man Abraham karena pemindon dibata kai berkena penjelasan manbana kam pagi jadi bapa bangsa simbulin janah kam jadi dalam pasu-pasu mankrina janah ay maka kini geten si muhuli kini genggengan ngikutkan Yesus enda perlu kang enda pengantusan si banci ipertanggungjawabkan. Ay maka transfigurasi ija Yesus salih rupanan cidahkan kemuliaan na idel terdeleng enda banci nampati ajar-ajar. Idah ajar-ajar perdempakan Yesus salih jadi ersinal sal baliras matawari. Lanai banci itatap mesilau ibas padan si dekah banci si begi karena nai iteruh deleng si nai idah kala Israel maka kulit ayo Musa ersinal sal ay maka lanaya pang deher kencatu nusuria datas deleng nari perjumpaan ras kata di bata enda rebahanca perdempakan Musa enda ersinal sal maka ibas Injil dai Yesus enda encidahkan bana reh selaku Musa simbaru simaba kata di bata ibas dirina jine kerinana ia kata di bata maka logos nih perbahan ersada ras dibata ersinal sal Yesus mesilo tuhu-tuhu lanai tertatap kita pe mungkin ngabo pernah si alami si bagian rupana tapi labo dale ulah kita adir kini tu keningan terpaksa lit naring ningen pengalaman kini tu si hebat iyo labo ngeluh ibas kekelengan si jadi dalan ngikutkan Yesus pe ngomendabia serbahan sakita natap perdempakan na si tuhuna lagi ya sakap mesilau teglah kita maka kita sangana ngikutkan si sangana mesilau lalu perlu ya turi-turi si hebat-hebat naring lalu perlu pendahinta si muhuli ay mekap mari si baba kendagena si badia enda ibas kegeluhan manusia tetap wari bagesna nilai kemanusiaan enda masih perlu si pajakkan si geluhkan si tengankan Yesus kap sindemi alu serta hukum Musa janah kerina nubuat-nubuat nabi enda mengertimna
pengalaman murid singidah Musa ras Elia sanganar cakap-cakap ras Yesus i gunung Tabor. Yesus kap anak sini kelengi di bata, janah kempa iya kap di bata ratengenna. Maka si megiken Yesus uga pape reh ngasup na iya ngejapken dengan natap Yesus siar sinalsal mesilau ibas iya kap kita meriah ukur malam ate pace eben di bata masu-masu kamu krina Bapa ras anak ras kesah si badia amin.